Natalijina Ramonda, mala krhka biljka sa juga Srbije, postala je jedan od najmoćnijih simbola srpske istorije. Otkrivena je 1884. godine na Suvoj planini i nazvana po kraljici Nataliji Obrenović kao znak poštovanja i zahvalnosti botaničara. Ali ono što je čini posebnijom od svih drugih cvjetnica jeste njena nevjerovatna sposobnost da uskrsne nakon što se potpuno osuši. Kada se Ramonda povuče i izgleda mrtvo, dovoljna je samo jedna kap vode da se vrati u život, obnovljena i puna boje. Upravo ta osobina postala je simbol Srbije nakon Prvog svjetskog rata, zemlje koja je preživjela najveće žrtve i uprkos svemu ponovo ustala. Ramonda se danas nosi na reverima 11. novembra, dana primirja, kao podsjetnik na hrabrost, stradanje i snagu čitavog srpskog naroda. Njeni listovi oblikovani su tako da podsjećaju na medaljon albanske spomenice, ordena posvećenog vojnicima koji su prešli krvavi albanski golgotski put. U Srbiji se zato često kaže: Ramonda nije samo cvijet, to je lekcija o upornosti i vjeri u život. Ona raste na oštrim stijenama, u pukotinama planina, tamo gdje gotovo ništa ne uspijeva, baš kao što je Srbija opstajala u najtežim vremenima. Natalijina Ramonda je tihi, skromni cvijet, ali i vječni znak da se istinska snaga mjeri sposobnošću da se nakon pada ponovo ustane.